Jumamosi ya mwicho ya mweri wa elimu wakene wa 2026 tariki 28 mbetikire nkugwatwo geni kirethetwo chia Meru TV muthanya wa mbeta muthoni wa kiramana tuthiatire kimitandao yetu yokinyanilia Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amana kinya tuthiatira Kirisignet na Pang Meru TV kenda weta na mbere na kugwata ndeto kathomba worachi utunduka akathetune Kameru omenya Meru na kinya nthigurune yetu yonthe ya Kenya tukiambiriria atongere bakiama kia PNU ni bachumirite na ukulikithibo iba kugwata mbaru Peter Gatira umunyakiri gurura giteke ngavana ithrono twitite bya mwaka wa 2027 a kaunti-ini ya Meru kaitene kwau ibonanite bakire akwaniro kuona kuria kugwata mbaru MCAs bakiama ki baraba kugwata mbaru thirikari ya ngavana wa Meru mutumanto ithinge bakiwa nende bareke amakia PNU bakethira bakiba yukiru batalia ya kiwatho Danyajo nario tutrimene aja ofisi ya Meru County PNU tuithwa tuki sirio ra tukomba gwitithia kiama kigetu na mbere ya PNU kiama kiria gigusupport governor wetu Peter Gatira Umunya uria nwe apatirinda na nkurukio jora ugire batu tukaya tukisupport Jubilee ge presidential candidates turi kiama giki ya PNU naruo mbuga tukwijite aja kubanga na kwaria nteto yetu kuona itegweta bwega Meru na twina imani 2027 Peter Gatira Umunya athurwo kwa governor no komba gwitithia Meru bwega nontu babangi tuonete ibageretwe na tuono teu nontu kugira chionthe ikurikanika ni ria thithitie riria ari governor wetu Meru na iketo kuga 2027 no gachoka kairi nikenda rikirie mibango ere arion ya Meru. Batu ya PNU, we have the disciplinary committee, iria gakara nthiguru, icho deliberate mantu jao, na kuuma disciplinary action will be taken against them. Kenda batu support kiama ge PNU na ikyo kiaba thurire, then iba indicate, batu kwenda kiama bete kibia mabingi, kutho kwenda by elections bete kura nakyo. Ikibia mabingi bakutho baki support. Iba kuimenya na itwidi ba au na kubonya nominated na bateko araina party na siria chake ama ko ukapa party kwebera bangi baka nominated baba kedo be support kiama na ideology chake ama nontu ngwete bathuri nontu po ideology cia kiama kia acho kama kiama yetu kia PNU candidate wetu no ni Peter Gatira Umunya ko wanje ndingi icio ndiri nau antu ki siasa omuntu natura tuanya kikimberu eitera la kwanga la mangara kinya o antu bonde bagirra nae na kwanga ende ko bagirra mathoka ko bagirra mitro batu to kumea edogare ture to bagirra ri na terikari yetu Peter Gatira Umunya na tritanto ngoe chawe chumbe ni nyinge muno na icio cia muambira na icio muambira na Meru bonde bakumenya teboloi na batu to kwenda kugeria itu kugeria nteto nyingi tebuya mandu yetu ni muntu umwe Gatira Umunya no kangavana 2027 na hiyo tukuithuranira na kubanga na kueleza antu kenda tutanie turi amwe Tuketa na mbere na theto chia Meru TV muthenya ngavana wa Meru mutuma 20 ngenethirite akiruguria wa kinobwithia bwa barabara ile mbetu kwithire kiwatanithia ntere chia Mutine Shopping Center Ampitha Primary School na kinya ntere chia Mutoro ne narura ntere chia njia na ntere chia njia akiari MCO wandi ya njibi kene ya mwendali na chumirite na kumba kwithira kiwatambaru ngavana wa kaunti ya Meru mutuma 20 ngentere no tukinya botira maendeleo hiyo kinya mature ne riboti ya mwandiki wetu wa ntheto mukiri Onkunja. Jiani fire si fire. Jiani noma si noma. Na ngavana wa Meru mutuma twethingia ombete kwithira kirwari mirandi mwanya ntere sentia irio barabara ya Mutine Mpitha Monka Mutoroni na nyumene wita kururia njundi sako ntere cia Kongo Kamau awati weni ni MCA wa ntere yinwe mwendali reu ende ni bataririte mirandi ira baretete ntere cia njia wa kwira asante no tuko tugwitira barabara eguma Mutine Mpitha Monka turera ituri tukwira asante sana gavana Gavana kwaria gracia kaumone ikioyori na kisawa sawa iprogram yetu ingia na inya gavana gaitu kwaria barabara ne kuingia kuma kioyoline Monka ita Mariara University ara kuroka university sawa sawa gavana gaitu kwaria lemoro wa
politiki yetu ni kuendelea huko. Ni sawa sawa. Ukethera kwenjerenge tugekira mbeca kiondone kiri antu betu ba Meru ni ukurukira ikundi ya bibi wetwa Njuguni Sacco. Inuka Njuguni Sacco pongezi. Inuka njia Njuguni Sacco pongezi. Asante kwa kufikiria vizuri. Tuwataneleta na mkoro wetwa Mheshimiwa Ali. Mheshimiwa Ali tureterete miunda yetu ya leki yau Rwanda roro yetu amariara taito ndi taito 57 ngiri digera ngiri 57 so kethera wena kathaka digera okethera wena kathaka thumbereria okethera wena kathaka nara lemoro okethera wena kathaka leki ya umwanka leki ya wera kenyiriza nara kuraya owa wena taito eku nara ndira ukiwa ninete university twena Mheshimiwa Mwenda Aliara university wetu Cooperative University Wanda Mariara no riu ende siasa ikionekana kuwaca munkira cia ngavana na muno bakiolotela kiara kiwari waziri wa urimi no Mithika Linturi mutuma mukoro fertilizer kwenda China ni mutuma na mukoro yo kuyewe ndio mera hata kwa mutuma isawasa tarimere itebye woro kainyora onge botamo na nara bagusi nara baena president yoge no interview de so wagana Maria nareko na tuli bagete ameru na turiwa turienda kuongozwa imotumondo endinga na inda mwembe kana natia tuyamoloi na tubanzi yato gaye Mheshimiwa Mwendani nari tere muganga yabunganya na maisha siri ni ara mugoiro ara ya njamara ende batu tikatwena thena na Mithika kaika to gwera tere batu to we gundikere banimbi mutumai moba na muthia ngavana wa Meru na weta monkatha iende miaka ira ya mira ni Oliboi Kiunga na Mandera ni umbete kwithira kiruka na riu ende thoko ya mira ikethira icoka ara yari kabere twareta bill ya ukaria mira ndene ya Meru Assembly twatanirete na Mheshimiwa Ali twareta bill ya ukaria mira na nonto bwa bill leu yetete wokeria mira ne twambiriretie kumikia nthi ya Somalia ukirukira bonda point wetu Kiunga ukirukira bonda point wetu Mandera ukirukira bonda point wetu Liboi na Kinyana ara towetete kumikia na ndege ndewa ata President Ruto nterekana no ateateithia Meru. Kiripotera Meru TV kuma motene njia wa Ndegembe Central Mbita Mukiri Onkonja Ibeya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja no ntuburiboti una njira ikinyanilite bamwe bakari ba Meru ibachumirite na kuri sinita wa Meru Kathuri Mburungi ethire akirwa mana gutangasa gitiki gukiongwa akomba kwithira akende ithurano twitete bya mwaka wa 2027 na nyuma yawe kumba kwithira nende akiarime ari kinyaka ribongo batikumba kwithira bakeliano bariwa kaita kamwe ariwa na kwenda gitiki ngavana rengi na araibigitwe akiwa we agetana mbere na ukari gitiki awe ekia sinita nara kaitene katirari kuraya Robert kwithira akioneka kurukuchwa gitike gutwika CS na nende akariba Meru ibakumure na rwame gitine kimwe bona kithira bakamo wakura riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi Renda kuja kuthura senator wa Meru County oreo atocogikie mundie kura kairi arakethwa akienda gutakwe muntu akaja kuthura ari CS kaka to subject to kweta kuringa kura kairi Meru County batu turenda mwiro oju batu turenda kwira senator tukathuri Murungi oju anatige kwa Kiondo na nandi turenda kuga atiri tugutenya kwa itu amwirire na turamwira na bakiuma na mbaithikia ngavana wai Meru tumuchapoti teu twamwirire abachogire ta muja ujunge ko kuwa gitikira getambere kuroma no to Meru twambirie ndo na mugambanya kairi na miunge na baba kuromba atuike ndo ne chekurwa na baliku
mugetegera twithanduone kairi mwe arentwirite arenda kia ngavana ntuku iu aringire ariria kamemene uga arenda giti kia seneta ndauga inya ndinganie kameme nthi no ntuniki ogwa kathuri oni ikumba bionde biria ndakuringaira campaign kiumia kithiru ndari bwana ara muruge mbitite gukwekethera ngavana ndacoka nare bwambie ndi no mbitite gwekethera ngavana mbigwa kamemene kairi gunchokia seneta na ndi ogwiri tugeta nago rugendo ate murume gutebwa tweke werune na giti giaku please kia ngavana na tugwikirite au ki ngavana no ukara ngavanene ugapauru igiti gia CS ya kwenda nebere antu bara baugite bakarugama giti gia seneta barombe kura na thiri etere thirikari ya Ruto icinde ete akayo giti kia CS twibanu ketha thirikari yetu tamwe gachinda akayo giti gia CS indi agatutururia meru akiri na ringe cia cia national etere tu tamwe chindana goti kia CS indi bautu tutirwa kairi ndene South Menti ndene Meru County no tu seneta wetu na thurwa na ukigiti kia ngavana wa Meru tumachapati twi kebana kwenda giti kia interior ari ya ujo no ntuthikari kwa ne one time ne one na choke ke one time ajwa ke one time waringa on time ndebe amiringira ndebe ni ekamwa giti kia CS kia interior Orari taberegeri choka chukuru nyuma ya ruthene runini nende murito mwe kumanterecha kyagu wigikene Jocelyn na chumiritie na kuri atongeri ba wendi bubo yakumba kwithira bagichumire na utiri bakumba kwithira bagimurira bisi ya chukuru kenda kinya bana bagichoka chukuru ethira gichokaniria abone bene nyuma yawe kumba kwithira nende umete kirinja ya ntu batiguchiumba na atina umbi abakumba kwithira kirira mbecha ya chukuru riboti mwandiki wetu wande tokiroria wa Stella ni ntere cia kijagu kuni wandi ya kiagu gicigo mbunge gia Centrimenti mucii kwa Jocelyn Mwendwa uria withirite ari na umegi kithomo kiroto kia wege gutuika mwitithia wa ndege gigakaraja kakiumba gutira ni kuona aciari bawe batinainya kumba kumuthomithia kuringana na buria aringienda kuona ni bethirite bagikarirwo ni mathina nkabo na bari na kinya ana bangi Jocelyn Mwendwa woni ya wikwetu nja woni ndathomire grade 9 ndithire kigeria kenjesia ndagwata 0.65 na ndakuruka na ndi woni ndabangite gukuruka ndakuruka mbita high school ninde ndakuthoma ngiria kithomo giakwa ndakuya pilot wongira thaiji na nditurete militam ntumethera mbeca ikoneka cia guncokia cukuru no kandi ngucwaura tukathithia tijethera nkomba kuthirikira kithomo giakwa gitiere na bandu ni na kiroto kiria ngwenda gukurukira Variete injurias mada injurias mobobia na ikankuga uni au mbiji au ndina ndina dhineji jinchekwa tuna mwana kwa Jocelyn Mwendwa na ika ndina thina ya kuga ankwenda buntethia ndina menya au ninkugira ndaritanguge kuringa kibaro kenda mbathomithia ndi thaici na ndi utikio ndina kio mobobia nini ithe wa Jocelyn na woni kandi na thina bwega nkuromba ntu bawe ndibo bwega bantethie Jocelyn mbe kuthoma yontu ningi ndinana bangi bampinyirite tu bai cukuru umwe junior secondary grade 7 ugu nge pompo ugu ngina kwenda gwita college na teta na ndi woni ya Jocelyn Mwendwa wengwa nyabici wengwa nti umeona ntu ningi toka gutondi na ke woni ni barwa ndinga akari bakiaria ni bethirite bagikunyira uria njaiji ithirite kithari mwana na babome na wagibwa mbecha na gukethera bukianda nkunyunja iji aria nkuruki bethirite bakiuria ntu bawendi bubwega baciumirie na kwithira bagikia njara yao muchijuju ni gutigira Mwendwa akumba kwithira akiona ngitunga. Bwana asifiwe. Amen. Amali yetu ambetagwa Mbithirecio Moria na ndio mwe wetu rariri ndegurune uria wonde okethira akionaga mantu jaja atetherie mwana uju no tuti mwana uju njejeri nana babome muno pamo bakwenda gwita college undi tarenji no karere ndi muturi wa Jocelyn uju uria aja mwana uju ethero mi kuthiria no ntunya primary no mite muno na ndi ankuromba atiri ithu ya kutha guku batethanagia
ibarikana Jocelyn uju mwana uju ikiewa kimugongo tikiewa kira aciari bawe bonde o ni bethirite bakiuria ngwataniro mwanya mwanya iria ciithagira cigitetheria antu ta baba bethire bakiririkana Jocelyn na nkuruki gukatha Joel Marete kuma gicigo mbunge gia Centriment uria withirite arwa mbere gukinyithia makinya jawe ndene muchijuju na gutethia Jocelyn Mwendwa imburali munene kinyo twalio njeje ukuria atongeria betu bara baritene kana bara bena foundation example takaduri foundation ndo mitha yaritwa kwina Manyara foundation Manyara ndo mitha yaritwa kuwa tukuria foundation ndo ndi kombo twikire mono wetu ya tuthomithie twatugwiritwe rafu angi Ken to Marete kachiginya na thomitha yana to nya tu muromba to ndo akona gwesa bagu tuthomithire mono uyu ni warutethetie bwega mwana ora okurukite muno ndene kiagu won ni otongerete gikira ste kiagu na agutongeria family ethirwe table family ethirwe itiguchiumba na ikieto mko ndiaje uju na arwa tamutongeria wantu babethi tamutongeria wantu bara batina inya kwira antu bara baririe na baugate baga support mwana ogwitwa Jocelyn kendomba kwithirwa kithoma tafadhali bainge project ciao nontu mwana ona ndiari nja kuja mindita mwegoro kenda mtu uri onge wina wendi bwega tafadhali omba kwithirwa akirungama na family je omba kwithirwa agisupport mwana ojo nontu mwana ojo future gitie future kija location na future nyemiru yetu nontu mwana omume so na inyamo heshimwa Marete mwire thank you very much nontu ba support ira umbite kwithirwa unenkanirite ndene family takwambita kwa Jafet Kaburu muguna na ntura muno igirie twawita kwa mbora igwa gucokia nkatho muno ki Joel Marete mweshimiwa ro weje no tedio ndene njeje na tuna wirigiro gukurukira Joel Marete uju kithomo kya mwana uju gikombika bwetu kuromba mwana ndona discipline naria akuma ntere cia kija gukuni wandi ya kiagu gicigo mbunge gia Centriment ngikunyiria ntato rietwa ni Patrick Wastela no Patrick Wastera no tubotunekira ripoti na njira ikinyanilite twina birigirwa atinende atongere bagachumiria na utwika utethio kiri mwanu kenda kioto kyawe kya kithomo kite na mbere na kumba kwithira kikioneka family imwe ya mtu kumenyekana ya Dennis Mugambi urani muthaka wa ukuru wa miaka ya gatigati bachumiritie na kuromba nende atongere batiire mwanu wa kumba kwithira gikirwa ukaria bo kwana na bono nyuma yakwo akumba kwithira bakithukirwa ni antu batiko bamenyeka na antu batikumenyekana na kumba kwithira bakigeria nende ekwithukira kuona kura muthaka uo nende Dennis Mugambi na ugite kuturo bwawe biro watine na ikwithirite kwina antu bawe bagi siasa nkuruki nende bakuromba atongere guchumiria na wikira mwana uo ukaria nayo family ya Dennis Mugambi muthaka wa miaka ya gatigati kuma ntura ya Mitune igojire bogaiti ni bakuromba kioto na kinya ukaria nyume ya antu batikumenyekana kwithukira family yawe utuku bagukira igoro untu nandi bwetekiriga kiria kariba guntu guku nkweja ndethera ore gukari imbugire gute atu ere ku kanere ku ngajukia mbere embeta kwa polisi mbetire kwa polisi egoji nanda ukia ombi na ombi aja na ankwenda kuuga ujo siasa yetetiga kuringwa kwa tuwe kore nchoera siasa tiga kwejanje tu kwangaikia jojo kwa kana aciari bakwa umera kienine twirane ombere nani nkwira na ntetiga kuuga kuruki baugite mantu jaja jomba kwithira jarika nontu bagi siasa kugatuika onde mukario Mitune nkauga rinya ria Mitune ile kwenda kuthikwa kana mbuge kirero kwene rinya ile kwenda kuthikwa kana mbuge cukuru cietu ni thuki watuike u niyo yomba kwithira ri thina inkuga tutetiga na tukenderea kuuga nuntu tutikira antu betu bakirija thina tutikira antu betu bakiangaika kenda tutija kuuga fona wankwenda kuuga atiri guti muntu ndungama mbuga niwe guti muntu ndungama mbuga niwe kana mbuga inkumumenya urejete kumuita lakini mumenye ntuko ja mwamba intuko fote ntuko ekinya tukagwata muntu na agatwira ibao bamutuma
nete takuraja nuntu tutitikiria buya guchumbura katindiri gaka tutitikiria buya kwangaikia juju ko tuko kugambu juju thiritie miaka buya mwangaicia tuko na stress. Nkurukie nyange baba ni bakurite mbao cha nyomba ya ujoe wa Dennis Mugambi na kinya nkuruki kwirikana ni bethirite bakimuita ankwenda kuga ujo nkirikia mbwire antu betu ba Southimenti tukenderera obutetera na tigitiru ndagwe ingo support mweshimiwa Kathara umira uge no support yoku na onge umire na support yoe ndaronga wana ingo support Mugambi manyara gitigia senator umira support mtoku unge na umira support yoe ndaronga manda ingo support mutongeria ini na gwaronga ma support yoku na wendie sera ile athithitie na tuturio tukaumira tuge ira butethithitie. Nkuruki Dennis Mugambi nethirite akiandikithia umbi kiri police station ya Igoji mantu kinya jekiri kirore ni family yawe na kinya aturi. Aya nini mami on Dennis Mureti oni andaigirwe mami wetu akiuga mbunde gwakwa ndaitia kuya gwitika mbu ndaira ndirakinyire ndethira mugwete nkingo akimuragia ari ku Dennis kukumira au nirora mugeranire mami wetu agwa rujine kiraine tukuga mbu mono mukuru wakwa na raitirie na rwiro amugera kibanga amatuka oni inde muturi on Dennis kumo aja ntorene oni kanda arigarie mono nguko tuko mono ndewa mbukangire ojo ndene na kuga mbu na ndokira rwiro ndewa yukangia inyanyondo ija romba igukuro andi ndende yandewa indene ango guchogo meito agwa twaringirani wande ino itorejire kumwitika na mpoi tera tomuthire nyaru baruru akuri ndamuringiro tuko atwatigira agutonya nyombete na rubaro kuri andi kigyo kiturigarite nture ukaria mukunyia muno kugwetu andi antu batu tonya iro nyomba ntukora go no twitete riu onga tukara tuithite ka tukara amutinde ninkumenya nteto ucio nthe isiasa nuntu bwa Dennis lakini siacha etechwa gwakire ntindiri yai kamuntu enda ndene agacwa siasa ome na ndene niwe no musiasa no kakendelea. Kiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff agituma no ntuborono runa njira ikinyanilete ripoti ya Jeff agituma yatwigira gatanta Ndeto achia Meru TV thamu wanjani wa Mbeta Muthoni wa Kiramana rikana akire Ndeto achia Meru TV weekend rwari wa tribana na kabu muthari mieta na mbere no kunenkere yare yethirete yakete na mbere Meru ome ya Meru na kinya ndiguru ne yetu yonthe ya Kenya mitandao ne yetu yokinyaniria Facebook na kinya YouTube ni rurete na mbere na kumba kwithira wituthiatira.